indaba ade ngithi sikukhulekise bese sisho sesuthu ngoba ngithela usebenza ngabantu ngoba angithi umoya ngithi mangikhuluma ngithi umoya akufuni umoya oqhathayo akufuni umoya oxabanisa abantu ababili ingakho ngizwe nje ngikhuluma kahle ngoba ngifuni umoya oqhathayo angithi sisebenza ngomoya oyingcwele hayi lo kulesimomondi esihlanu kwakho ubona kushuthi kunomshado futhi umshado la kunomshado fanele ashade lo mama yabona ala ngifuna nami mkhwenyana sewukhona usafuleka akekho kodwa yokuthatha leyo na fanele ashade yabona Yeah. kodwa angithi ngisho ngathi angifuni ukuprofita lawo engihleli nabo la Yeah. kuzothi kuthiwa ngimthengile Yeah. kuzothiwa niyangixoxela angipazile ukuthi besingasakhuluma bazothi ola lo nje futhi bebexoxa le ndaba le ngifuni ukuthi ngibabamba ngopholo ngifuna ukuye emoyeni nje wonke umuntu eze ukuthi hayi sisemoyeni nje alright ke satha ababili abane chutu ke nokho siza ukuthi ke bajame njani kwekwezi sikhona yebo mama mali uyaphila siyaphila ngeke ngikuprofite kodwa ngizokunikeza ikhambi uyangizwa mama awungitholele indwangu emhlophe ibe u half meat uyangizwa mama bese uthola ibani zibe ntathe yellow sibe sodwe simhlophe kodwa bese uthola indawo ezilihlane uyangizwa kakhulu kodwa mawufika khona ube ngathi umuntu kodwa loxoxayo kodwa ungabizi isibongo mawufika lapho ukhulume ngempilo yakho uyangizwa mama ngoba kunento mina ethi kimi ikhuphuka ibe ubunhlanhla kodwa ihamba uhafu ngoba wena mama ngizwe mawungena uvuka njengomuntu lekufanele ngabe uyazisebenza wabaleka mama alright kwekwezi hello yebo sikhona kunjani sikhona khehla lami iyaphila indoda siyaphila uyazi mfoka baba mawungena esimeni sokuthandaza uthe uJehova ukube kuyenzeka ngabe ngithi mina ake uthole into kodwa leyiligobongo kube ngathi uphakanyiselwa lona ngoba phezu kokuphila kwakho kuvuka indaba kwathiwa kimi ake ngivusa indaba yokuthi wena kukhona indaba ekuzaleka wembethe noma wena wafanele ngabe kuthiwa umuntu owacishwa yiliwele ngoba mawulokhu ungena wena bhudungiswa mina uhlukana kabili wathi uJehova yazi wena mfoka baba usoba nenkinga makufanele ngabe wenza izinto kube ngathi ungazenza kabili wathi uJehova namanje ubufakazi balokho wena into zakho usabathe uyazenza ziyenzeka zivuleka kahle kodwa wena into eyimala ihlali phezu kokuphila kwakho kodwa into ayixoshayo ngoba wena njengomuntu ongathiwa wena funa uhamba uyohlatshela into leyimbuzi kuthiwa wembulwa ingubo ngoba wena wazaleka wembethe manje lentithi mayibuya kuwe iba ubunhlanhla kube ngathi wena ungahamba kodwa uhlatshela into eyimbuzi noma kuthiwa ufaka into eyisiphandle ukuze into yakho kube ngathi iyavuleka kahle ngoba namanje mawusale ukuthi uyangena wena ngizwe mina kuvuka indaba kwathiwa ngabe thina kuwe sifuna indaba yevene elimhlophe ngathi mina wena bhuti mawungena kufanele ngabe wena uthola ivele elimhlophe kodwa uhambe bese uniwa umuntu kodwa lo yisalukwazi noma sithe ugogo phezu kokuphila kwakho nakho ke khehla lami danke sikhathi ngisesinomona utholakala njani khehla lami ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook uthi nje Mkhulu Somahashi uzongithola uye lapha ku TikTok uthi Somahashi 98 uzongithola futhi sixoxa zona le indaba ezifundisayo siphinde lapha na enombolweni yami ke engitholakala kuyona it's 063 649 3935 063 649 3935 ayikho enye futhi engitholakala kuyona yilena phela ayikho akekho ungathi uMkhulu Somahashi omunye lo kuseyena sithokozile khulu kwababani siyabonga kudlala siyivala nasenza njalo siyake endabeni nikhona ke ndawunaka ku 2024 langa lokubelethwa lika Big Joe inyanga yokubelethwa kumhajo ikwekwezi FM kumnandi ke nokho nawe ilanga lakho sithemba ukuthi likuphethe kuhle ke lengu Stevie Wonder isihloko sengoma sithi happy birthday sikuthembisile bona ke soba nomkhulu ungubane uSomahashi ufikile ke studio somhajo ikwekwezi FM kuthi ke ababili abathathu ke nokho abakhona ukuthi ke sibadobha abanechudu bazakhona ukuthi nokho ke bahlolwe ke sengijoke nokuhlolwa mkhulu khehla lami kunjani angithi kuthiwa siyaloja yeah sho njalo asiphinde
Siphinde sibingelele wonke umlalelo sekhaya lobingelelayo yena umkhulu Somashi indoda amadoda. Ngiyabingelela kakhulu mfowethu ngibingelele wena kakhulu umsakazi wami. Kuyintokozo kuba khona la ekhaya. Angoba kuyimina owenzile kodwa ke ngentando kaNkuluNkulu kuyintokozo kuba lana nje. Ngiyakubingelela nawe umsakazi wami. Siyathokoza. Ukuphi nendawo? Umkhulu Somashi ke indoda eqhamuka endaweni yaseMsinya. eKZN kodwa nje manje siyatholakala endaweni yase Witbank yatholakala la neGoli eThembisa. Useneyindawo eziningi atholakala kuzona singeke mhlambe singabala kushona ilanga. Kodwa nje indoda nje sikhona eyaziwayo abanye nabanye abakhona bayayazi futhi le ndoda ekhulumayo. Mhlamba abaningi bayamangala mabelizwa lezwi la ekhaya bathi hey le ndoda nansi sithi lochani. Bayamangala uthi hey shuthi le ndoda ilokhu yenza konke kodwa masamba ngomsebenzi kaNkuluNkulu noma samba ngalomsebenzi akukho la sine sifike khona mhlawumbe umunye ngelinye ilanga yosizwe eUK kodwa nje kuyintokozo kakhulu kuba semsakazweni omkhulu kangaka ofika yonke indawo mfowethu uyazwa ngiyathemba nabalaleli futhi bakuthokozela ukuthi namhlanje bebe nomkhulu Somashi kodwa okuningi kukuphilisa abantu esihamba ngakho ingakho ngithe mfowethu mangingena ngathi kuyoba kuyiliphutha mangathiwa mangiphuma akekho yedwa yothi mkhulu Somashi ukuba khona kwakho kukhona kwangisiza mina emsakazweni. Okay, no siyathokoza ke izindaba ezimnandi ke lezo. Sitheke vele njengoba sithuleke namhlanje ukuthi hlangana nokhunyeke okuzoba khona ngicabanga ukuthi nasibiyo kuthengisa intolo umlaleli mhlambe onesifiso sokuthi mhlamba ahlolwe ngoba ngithena ngithi mina ngizoba nayo namhlanje ama voice note amanye bekaje angena kusesenesikhathi. Lokho khombisa ke ukuthi abantu ke bayafuna ukuthi mhlamba abanye ke bathole njengoba uthile ukuthi nokho ke kungakuthabisa ukuthi vele uthi nawuphuma ko la kube nomuntu ozokuthi ukuthi ayazini impilo yami ke isizekile. Yes. Mkhulu kubalekile lokho. Angithi igama lami mina sengathi ngiyinika lona usiza abantu. Okushuthi mangathiwa ngiphumela ngikhulumile nje kuphela abasizakela abantu ngoba igama lami usiza abantu angithi ngiphuma la kube kukhona othi nje inkosi ngiyabonga namhlanje umkhulu Somashi kukhona ngisize ngakho ilokho nje mne wethu. Alright mlaleli uzajangena ke somthatha bunqopha ne ngoba ngicabanga ukuthi nasimthatha bunqopha uzokhona ukumbuza la naye akhona ukuzikhulumela ngendlela ngakhona ukuthi kuyakhulume ngayo inombolo yomtato ithi 086 3003278 umsebenzi lo sekusikhathi singangani mkhulu Khahla lami nginsizwe encane abaningi bayasho ukuthi insizwe encane le igama lele lithi mkhulu ukuhlonipha nje umsebenzi wami ngithi nodokotela kuthiwa doctor ukuhlonipha lokho ngisho ukuthi isikhathi esenginaso mfowethu nginawo manje u6 years ngikulomkhakha lona ngisebenza kodwa ngizalelwa khona la ebunyangeni ngoba ngizalwa yizinyanga. Okay no ke sokuthengisa ke bese ke nasibuya kwa Isiraga Sikona kunjani? Khahla lami uyaphila. Siyaphila uyazi uma ungena esimeni sikamoya uke wathi uJehova asikhuleke kakhulu uyangizwa bhuti kube ngathi kodwa masikhuleka isinto ezisifuba sakho ngoba uthi umoya ongcwele kunento kancane lelokhu ivuka phezulu kwesifuba sakho kodwa ivuke njengento ezilidliso noma wayidla bufakazi balokho wena usuphenduke kwaba ngathi wena usunesifo sama-asa ngathi mina kakunjalo kodwa into ekubamba kakhulu wena ubanjwa into ezilidliso kodwa ledliso lithi maliphakama kube ngathi wena kungavaleka into zakho uthe umoya ongcwele bona mawusathi ungenile uyaphila uthi uJehova wena into zakho kayifuni ukuya phambili usunje ngomuntu wena ophila impilo yenkani kanti uthi umoya ongcwele masilokhu usithandaza kunento evuka njengento kodwa eyisifungo phezulu kokuphila kwakho njengomuntu owafungelwa ekuthenini wena akakufanele uye phambili manje mawusathi wena wenza into zakho ziba ngathi wena ziyathembisa ukuthi makufanele ziyalunga bese kube ngathi zingahlehlela emuva kimi nami. Khahla lami ake wenze njena ngoba ngithe ngizophilisa abantu awukuthola amanzi esiphethu uyangizwa mfowethu bese uthola uvumo omhlophe kube ngathi lento wena uyayipheka njengomuntu ophalaza ngayo ngoba kunento lekufanele iphume ngaphakathi ukuze wena bese uyasizakala ngoba wena namanje uthi uJehova wena kunento ekubamba njengento ewulusizi kube ngathi wena nawe ungagcina ube usuzibuza ukuthi mina kanti ngiphila yiphi impilo wathi uJehova kufanele phela ngoba wena kunomuntu lokumise kabe okukhe ngoba ngathi wena phosa ngento emithi usugcina kube ngathi wena ubunhlanhla bakho wena kabuseke usuze namanje wena uba umuntu ozisola kabi uthi kanti mina ngaba umuntu onjani wathi uJehova wena kufuna ukukhulekiswa kakhulu kube ngathi wena kutholakala into ezibani uyokhulekisela endaweni ezintaba ukuze into zakho kube ngathi
ngathi wena ziyaphumelela noma ziyaphambili. Usasekhona? Obaleka. Kwekwezi? Yebo. Siyaphila kunjani? Khehla lami uyaphila? Siyaphila. Uthumela ngcwele mfoka baba mawungena ngizwa ngiba nenjabulo noma nentokozo ngoba kuwe kuvuka into ubunhlanhla obusha kwabangathi wena singake sifuna into eyilikha komama wakho njengomuntu othiwa wena akakade uyokhanyisa into ezibani kodwa ungahlabi lutho kube ngathi kukhona into ayicelayo ngoba ngizwe mina mawulokhu ungena kwathiwa wena ndoda unenhlanhla kakhulu kodwa into zakho manje ziphazanyiswa yimpi kodwa yezidalwa ubuye ube njengomuntu wena uhambe bese ubangwa izidalwa manje uthi ubona ngcwele kuba ngathi wena singakake sihambe sibuyele endaweni kodwa elikha komama wakho kuba ngathi ungafika unikele lapho uthi ayikhona nginikelela mina into yami ukuthi ayiye phambili noma ayiye buyele ukuthi iphumelele wathi uJehova lento izohamba ikusize ngoba wena mfowethu mawusathi uyangena unenhlanhla kodwa inhlanhla yakho kuba njengenhlanhla kodwa lekuveyisa isikhathi esiningi ingakho wena bhuti uvukelwa izitha noma uvukelwa abantu ngoba namanje uthi uJehova wena uhambe bese uzondwa abantu ungazi ukuthi wenze njani wathi uJehova baze bethi mabekuzonda bethi wena uzenza ngathi ungcono noma wena uzibona ngathi uphila kahle wathi uJehova wena kufuna ngabe ngathi wena uyagezwa kodwa kukhona into egezwa kuwe uzohamba bese umhlahla bakho buyaphila noma kube ngathi wena into zakho ivuleka kahle ake sime futhi siyabonga bhuti asithatha abanye. Okay, so ngofeaturesana kufanele aye ekhaba omkhulu ne? Kufuna ayekhaya komama wakhe khehla la Okay. ngoba kunento ebuya kabi uyangizwa noma kunenhlanhla lembatha yena uyangizwa angithi kunalento engayithanda ukuthi bajwayela inyanga kuthiwa wonke umuntu ekhaya komama wakhe lo mfowethu specific kufuna ekhaya komama wakhe ngoba indaba yakubo kunendaba emshayayo mayithi ufuna umhlanhla ubufunela kubo funa yokufuna ekhaya komama wakhe kube ngathi uyacela noba uyakuncenga lento ngoba kukhona into efuna ukuza kahle empilweni yakhe ibe inhlanhla. Kwekwezi? Sibosalela umhatsho ikwekwezi. Sikhona. Malo uyaphila? Ha uyazi mama uma ungena uyazi ukuthi uJehova ukube kuthiwa bekunesikhathi ngabe ngithi awuthola amanzi ngeglasi kodwa bese ngiyakhulekela uyangizwa mama wathi uJehova uma ngithi ngiyakhulekela kuthiwa kimi wena mama ake ngikhulekise lo moya okuhluphayo kodwa usuzophenduka kube ngathi wena kuzogcina sekuthiwa thwasa ngathi moya ongcwele wena mama kunento ebuya phezukwakho ibuye njengento ezilwane wathi uJehova lento izophenduka ukuthi uyohlola kuthiwa wena unelihlozi ngathi mina kuvuka into ezizwe phezukwempilo yakho kube ngathi ngaba iyona lekuhluphayo wathi uma lengcela sikukhulekise kakhulu mama ngoba wena njengomuntu lokufanele ngabe kuthiwa wena uyagezwa kodwa mawugezwa ungagezwa umuntu oyinyanga kodwa kube ngathi wena ungathola umuntu omthandazi ekwenzela into eyibhavu kunento ekufuna igezeke kodwa mayiqeda ukugeza gogo kube ngathi angagijima kodwa akutholela into yokuphuza kube ngathi wena uyokuphuzisa lento ngoba wena unenkinga namanje mawungena lelokhu ikubambe endaweni eyisibeletho sakho ungagcina uthi uyakodokotela bebuye bethi wena unecancer wathi uJehova kanjalo kodwa wena kunento manje yangena kabi yangena njengento omphulelo lebuye kodwa ihlale kakhulu kodwa ihlale endaweni kodwa leyisibeletho sakho ake ngime nami. Thank you mama. Okay, uthi umnyanga ngena ukugcina ne? Ukuphela? Akwande. Khehla lami uyaphila? Lithithwa ngalezulu uma silokhu sithandaza khehla lami. Ake ngithi mina wena uyazi mawungena namanje uthi uJehova ngabe siba umuntu esikunikeza igama sithi wena sikunika igama kodwa sithi uvusumuzi ngoba wena kunento evukayo kube ngathi wena umbethwa amathonga kini njengomuntu lekufanele kube ngathi wena umele into elikhala kini uze wathi umoya ongcwele wena bhuti kunento lokhibuya kancane ibuye njengento eyisikweletu kuhle komuntu lokufanele ngabe wena uyahlaba kodwa uhlabela amathonga kini wathi uJehova
Jehova leti zohamba hambe kube ngathi ngakuvalela into obunhlanhla bakho ngoba ngizwe mina mawusale ukuthi uyangena wathi uJehova asikunqangise kakhulu wena bhuti ngoba ikhona into ebuya njengesifungo kuhle komuntu lokufanele ngabona angeke uganwa ngisho ukuthi ngeke uganwe kodwa kunalento ehamba besiba isifungo noma ivuke njengomuntu eyisenzo masiloku sithi wena uvusa umuzi wathi umoya ongcwele wena kuvuka umona ngoba wena suphenduka waphenduka njengomuntu kodwa lo libreadwinner kini ngisho kanjani wathi uJehova asithandase kakhulu kuzinto yakho kube ngathi wena uyaphumelela noma uyaphambili ngoba kunomuntu osebenza kabi kube ngathi wena ubulawela kodwa ububreadwinner kini noma wena ubulawela lento engithi mina uvusa umuzi ngifuna ngathi wena ungavusa umuzi wakini ake ngime futhi danke futhi Okay. Sikhathi ngisesalako mkhulu. yes Kodwa ke bangenile babengake banene bayifone. Ingena abanye abayi4 cabanga ukuthi nokho ke ukusukela la bekuzwile ukuthi yini into ekufanele ukuthi basizekale ngazo ekufanele ukuthi ke mhlambe bakwenze nje soke enhlokweni zendaba bese sicala endleleni zethu ukuthi ke kukhambe kanjani ke ngibona ngathi abakathumeli bese siqale nezemidlalo sakuthi ke ngale ngabo 5-2 ke mkhulu bese ke sesiyayivala ke lapho aha senhlokweni zendaba nikhona ke endabeni siyathokoza